Torej, če zdaj na kratko predstavim knjigo, ki jo danes predstavljamo, Angelus Oseski, je knjiga, ki govori o doživetjih Askurja. To je deček, ki je otrok nedavno ločenih staršev in ki se je z mamo iz hišice na podeželju preselil v blok v Reykjaviku, v katerem živijo silno nenavadni prebivalci, v podlag, deklica, ki spominja na Piko Nogavičko, fantek, ki ima glavo kot je regrat. Knjiga predstavi dečkove strahove, kako se spopada tako z ločitvijo staršev kot življenjem, ki prinaša svoje, in pa predvsem njegov bogat notranji svet ter pomen branja in knjig za odraščanje. Morda ti nekakšen konkreten primer, kako se tu srečamo z islamsko mitologijo v tej knjigi? Ja, srečamo se na način, da pravzaprav fantu, glavnemu liku te knjige, ime Askur, in se sošolci hecajo iz tega imena, mislim, se ga občujejo iz njega. In potem on vpraša mamo, oziroma se potoži mami, seveda s svojim imenom očitno izstopa, in potem mu mama pove, da pravzaprav je Askur mitično drevo oziroma prvi človek na zemlji islandski, če še prav spomnim. In potem je on malo bolj ponosen na svoje ime in ga tudi z večjim veseljem nosi, ker ve, da ga tudi ime dela nekaj posebnega. I'm very happy about this one. Torej, slovenski prevod je edini, ki ima nekoliko drugačno naslovnico in gospa je zelo vesela, da je tako. And as I'm reading the first chapter, I would like to have this picture. This is the first picture. To je prva slika. We will talk about the illustrations also later. Yeah. I think it's good to have it, then you can get acquainted with the werewolf. To je pač volk podlag. To je prva ilustracija in sedaj prebrala najprej prvo poglavje. Blokkin mín. Ég bý með mömmu í gamalli blokk vestur í bæ. Ég held að það búi varúlfur í kjallaranum. Moj blok. Z mamo živim v starem stanovanjskem bloku v zahodnem delu mesta. Očka živi v predmestju Grafa Rvok. Včasih grem k njemu. Naš blok ima 3 vhodov, na vsakem stopnišču pa je veliko stanovanj. Do najinega stanovanja vodi 49 stopnic, ampak mi sva na vrhu. V enem izmed nadstropij so čevlji na podestu vedno nagrmadeni na kupu. Ko nihče ne gleda, jih uredim po velikosti. Nekatera stanovanja so skrivnostna. Mislim, da v kleti živi volkodlak. We are going to have it like this, or we are going to have no book. Because without illustrations, it won't be the same. And they did. They said, okay, you are, yeah, let's do that. And I don't think they have, I don't think they are sorry anymore, because this book has got every prize in Iceland, abroad. So I really do think my text could not stand there without the illustration. And the illustration could not be there without me. Zame je bila, ilustracija bila neka dodatna informacija, včasih si pa le mogoče v kakšni dilemi, ko ti lahko ilustracija pač pri tem pomaga, tako da sem se opirala na ilustracijo. Jaz sem najprej dobila samo tekst in recimo bi lahko brala knjigo brez ilustracij, ker mi je bil tekst sam tako všeč. Pa res na nekaterih mestih nisem bila pripričana o nekatere stvari in sem potem videla original in sem videla potem te ilustracije in pa se mi zdi, da je več barve res posijalo tudi malo med stavke in besede in da so pol boljše postale, tako da ja, je pomembno, da vidiš seveda oboje in ilustracije so res super. Thank you for coming. Oh, thank you.